गोंयांत जमीन घोटाळे जावपाचे प्रमाण वाडल्यात अशें सरकारान स्थापन केल्या SIT वरवीं दिसून आयला। ह्या सगळ्यांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर यान फुडें जमीन मालकांक तांच्या जमनीची कागदां आधार कार्डाकडेन लिंक करचे पडटले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्प मांडटना दिल्या। जमनीची ही माहिती आतां ऑनलायन डेटाबेजा वरवीं जोडटले। तशेंच गोंयच्या सगळ्या म्हालांनी आधुनीक लँड रिकॉर्ड रूम स्थापन करतले अशी माहिती ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान दिल्या। आमच्या पूर्वजांनी आमच्या खातीर सुपीक भात शेती आणि खाजन शेती जमनीचे दायज राखून दवरलां। हे दायज सांबाळपाक ही आमची जबाबदारी जावन आसा आणि त्याच भावनेन माझ्या सरकारान शेत जमनीच्या विक्रीचेर निर्बंध घालपी कायदो मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पारीत केला। Speaker sir, I proposed to notify new land rate as per the market scenario along with the rates for the built-up properties to be used as a ready reckoner for the purpose of the calculation of the stamp duty and registration fees. Speaker sir, as a step towards the preventing the land fraud in the state, I proposed to link the record of the right with the Aadhaar number. The seriousness in dealing with the land-related frauds in the state is visible from the Special Investigation Team SIT that established by my government. Speaker sir, I proposed to set up modern record room for all the talukas and development of the mobile application to locate and identify the properties on a real-time basis.